Kwakumenu for we Jimmy free so ya better Kwakumenu MPP for ya better for we Jimmy free so. Yanya waday. Kwakumenu adrebe ne wo trima wo baba be 2 MPP for. Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana and Sem TVGH so. What frame Adjoa searching him. Ebusian for Mr. So subscribe here, Mr. No subscribe. Found some me a notification bell also for more memes. Ebusian for and create ebe every NPP for Omo camp straight to Kwakumenu a Utrasini. Na NPP for Kwakumenu only credibility. In fact, on some fata, Yansin be an military message over to NPP for until on shut up. Nebusavudenti na NPP for Ekase Ede Etrekwakumenu. Endra ena chairman untumi ekopie court e won final judgment. Eni say NDC for buy omo atata chairman untumi sa anesem e court eni hold the court akonia beni. Endra ena finally court sentencing into 20 years in prison with hard labor. And some people told you, I had Ghana for bebre, so extra 20 years in the chairman untimi it deserve it. Na Kwakumenu atre camera esino so A2 a chairman untimi for plus NPP for any emumpenifo. See etimi the chairman untimi akode a mesre ada MPP for men sam fata se metumufo. Nanso adwene ni ba akofo tri. Men sam fata hwe ada omo chi the chairman untimi free chama untumi eno de yenwen no omo gatos omo street ni so no a omo MPP fo a sebi obi okwa onye MPP ni obi kura timi koye demonstration na wonim de ekoso bu sanse de enti na wogina ho ma wonim asem kro eno de obetuma akofa ni party na kan bodi wo mako patada omo ye free chama untumi free hwan ebi mu ye chipefo ni bibi mu timi kotena fom a omo parliament MPP fo na omo tete fom no ena ye jeri chama untumi no menyi ne se obetimi de na ko obetimi akọ prison kro ho akoye free chama untumi wo prison to make we a chemia me brothers in pay for me MPP for sabi omabo bra wo MPP mu say Kwakumenu na e kasai emere timi sisan wo emere echenji se bia this time no se bia me de bia me do de ntia me den say se etimi di MPP for ekogum de a area Ghana efine be fa yantoma pafra sa na Kwakumenu etres NPP for enye steady enkafo no mo aka no wan hwa ye bi mpa ne bi ato a eye chairman untimi Kwakumenu ni refi say ne perfume shop honom eye ntabo no edua no de asi wo mo bomprego wo so no jata cement nipa na ye ne dia no Kwakumenu ni refi say abra ni bra eye president from 2012 to 2016 no de niama efa habo a wantu akobo na Dubai ono nko na humobro e woni mu his excellency the former president na Ado Akufo-Addo ono so ye adwade pa wenjeli no eye Ibrahim Mahama na se na meke double salary ye wo MPs a omo je double salary e wo parliament house na Ado enjeli omo Saglebe project eze omo sina enipa nyandandem eye adwumayefo etimi enya baabi tina no omo de $200 million e mo kobrane a wantimi yansi project na nwie edi sika no NPP fo ba ben mo omo anya ne hwe chese omo ejeli chairman untumi sunde wo konfitiri kura ba bia galamse wo bia wo konfitiri a inensase ase ni nsu tata ho eda no nsu toyi ejiri ba bia na ka first nsu ta akra nkwa na eyi na sunde ba bia ejiri because of galamse ekoso e was his excellency John Dramani Mahama ne penso chese galamse a jinsem ni ministers ni appointees chese DCs, MMCs, assemblymen, obia ye galamse, John Dramani Mahama ne penso. And so untimi jeli obia, his excellency na kasa betune to say, ni appointees na ni ministers ni bi ye galamse. And so chairman untimi de omo amane 20 years. Na se me be told edwe e na Kwakumenu chese, oba betu NPP fofo. Omo de amane basa. Ye be da so ne epu bia mana ba betu ye fo Kwakumenu. Na Kwakumenu adwen be na wo tiri. Mo de munti Kwakumenu nsam na wakeka. Ekutu ne foso mla me 24-hour economy na oka anwa asem. Uma development bank na omo ka anwa asem ko ne kutu ne foso me wo baba be 2 MPP for penny for fucking you are fuck you Kwakumenu enyewa na ye bibie why ni okumu ne ntwe anadwo a wonya tofo a
yase aboa so no otofom nso aboa bia bebo ni bi entati akora akobɔ ni bi enye wa omye nkotie mra ye beda asol ne epu bia mana ba betu yefo akwakume no na akwakume no adwen be na wo tiri mo de munti akwakume no nsam na wakeka munti se timi de chama untumi akode a mesre ada MPP fo mensam pata se metumfo nanso adwene ni ba akofo tiri mensam fata hwe ada o mo che de chama untumi akwakume no tu hofo why wo ntimi metu MPP pani bia afo enya wo na waye bibie na nado ene ebebile mu no ese na nado ba ye no kofo a ne wo moje double salary a ene ayi esuma sine ma o moje ye obi timi de check a bounce ekoko chese niema bebile no moje ye ba na nado na mo Ghana fo painting ne black se na nado de oye wicked na nado ye paboni ni timu ye den no na nado mom putu mo wrong na nado ema ensamboni na mo kafa ne ho no na nado ema mo hu se wono ni papa mo kopa ache wo hu se amanyosem de sa etie we beye boni na mo de acheche mo ho te na nado na mo dwen ne ho boni so we nipa boni ni de wono de obema sankofo na kojeli no onu mo kaaye no wotie se ye saa na tie o forget ma mo nyina motena o man mu ma obia da ne mpaso didi no mo dai wanchi obia onse na nado na mo bu ni paboni ni no o kira mo se wono no ni Yesu Kristo no ne agenkwa na onu ani timo de no eni papa ensem ye tibio ensem e course wo na nado baaye na aban fufuro bi ensamone ne enyamena sem ne ketati hye proye ne kankan bi a na course no na nado na omususu se na nado ye nipa boni ni na nado de o woye bonsam enti won de oba obema makojel kan ne ke omukopa acho na hagigi tum se nyehye onu mom na oye nipa boni ni no enne onu mom ye Yesu Kristo amade no oye nipa boni ni mom aye bonsam ne wokwakume no ni mafutu a ka woyere wokofa wo ba oni kaple enne ena wo kire na ni bie wo wie na ohurisi wo kon woni munyansa enka woyere wo anya wo tu woni munyansa enka enne enye ayi body spray na woton wanya shop na woton spray a bomodia na ehu adverts ne eye bomodia fa egu ayi robem ne fa bowachi ne fa ko ama adwa so wuti se ne ha market wa ana ade ko ne chinchin enu mo mbeboa wa sensa wo na abetu MPP sa na tie abo bi atofom a wo so tofom abo bi abebo ni bi enti abanesa obi a atwene se kan betwa bi akodi monyele mo ho daya na mo wura fi mo chi se to media adane media me jeje media ma me hu jeje yesi wodi cool ne baaso enso bedru baabi no jeje yeto aba mane kotena afie Ghana fo na mu o mane bu ama se Ghana fo na mu de wo mo adwen edi agoro no na me ya se mi fra santime me ya me kra ya se me ya santini nyame da bibia bebo mi bia fa me kwoto north fo wo do wo mo nyi wo mo ho nipa mada asantefo yen asantefo pasami kumnya ene yaho yanti yen asantefo ni nua bakora na nyame ahira wo kora obagubo wase keka ho nsem ama de wo no ahire no na one ne ba ye pe anana na ye pe asantefo maame asantefo ewade dabi bia wo be serious a wo be san boye no fa me koto north ana ayibe de mempe fa me koto north omo wo do ayibe fo wo do by mewulinti mempe ibe mewulinti mempe ibe fa me koto north emmo me masan meto asante region se me asante ni da na ye ni do asantefo ni do
chema untimi yen asantefo na ya wo no ho emla nu asam ne ba hwe de asantefo bi no mte app yi so kafa no ho ukrom ni asanteni yesi de wo pa de pakokotoko no yenye na boro asantefo ni bi kura na ewo minti say igbefo ne nofofo ewo no ho yenye asantefo na hwe nsem o mo ka wo TikTok yi so Dear, will be also no corporate. And bet to say, Nipa, I mean, so Bahamin, on Quane de Nico Prusi. But I mean, cast on any age. Men cast Nipa or no corporate any idea. I buy me percentage. Say, you will remember Sibu MPP Mombe to Macachom said, I'm out to meet Titi or Monaso. I'm out to meet Titi or Monaso Pentino, yet the chairman Cone will be muda. It must painful, say ye NDC, say ye MPP, Sebi, one pound crowd margin mudo. Aumudu machi bedu achi akọ court 24/7 na kasebu okrani se akora wo bell kasebu free na no ba se free na no ba de na akwate se wo na wakasa hye nipa na no se onu na emeka wo public